imyaka 108 irashize intambara ya mbere y'isi irangiye. Iyo ntambara yamaze imyaka 4 ihitana abasivili n'abasirikare bari hagati ya miliyoni 15 na 40. Mu gutangira yari intambara y'abanyaburayi, ariko ingamba n'ingaruka zayo zigera mu mpande enye z'isi. Yatangiye tariki 28 Nyakanga 1914 nyuma y'icwa ry'igikomangoma cya Autriche Franz Ferdinand, irangira tariki 11 Ugushyingo 1918. Uburayi bwari bwigabanyijemo amatsinda birakomeye. Triple Alliance igizwe n'Ubudage na Austro-Hongria bahanganye na Triple Entente igizwe n'Uburusiya, Ubufaransa n'Ubwongereza. Ibihugu nk'Ubudage, Ubufaransa, Ubwongereza, Ububiligi n'ibindi byari bifite abo bikoloniza hirya no hino ku isi, harimo no muri Afurika. Hakurya mu Burayi, ibihugu hafi ya byose byafashe uruhande, uretse bibarirwa ku ntoki birimo nka Sweden na Espagne. Niyo ntambara ya mbere yari ikoreshejwemo ibifaru cyane, indege, amato y'intambara yo munsi y'amazi hamwe n'intwaro z'ubumara ku rugero runini. Icyakora ntabwo imirongo y'urugamba yihutaga, kubera ko nko ku ruhande rw'uburengerazuba ingabo zarwaniraga mu myobo migari kandi igoye, bituma abantu benshi bapfa. Kugira ngo intambara ikwirakwire, ibihugu byo hirya no hino byohereje ingabo mu Burayi, ibindi birwanira aho biherereye. Nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika binjiye muri iyo ntambara mu mwaka wa 1917, hanyuma ingabo zabo zabarirwaga mu 600 zigaba igitero simusiga cyashegeshe ingabo zo ku ruhande rw'Ubudage mu ntara ya Argonne yari imaze gufatwa n'Ubudage mu majyaruguru y'Ubufaransa. Muri Afurika, ibihugu byarwaniraga uruhande rw'abakoloni babyo. Ingabo z'abazungu zashoraga Abanyafurika muri iyo ntambara batazi n'icyo barwanira. Mu Rwanda, by'umwihariko ku musozi wa Rubavu, naho habaye ikotaniro mu ntambara yatumye ibice by'umujyi wa Goma bitwikwa. Umwami Musinga yohereje umutwe w'ingabo witwaga Indagurarugo, awohereza ku rugamba gufasha Abadage. Abaturage bo mu Rwanda nabo bagize uruhare ku kwikorera imitwaro no gutanga ibiribwa. Ni gute aba barwanyi b'amacumu n'imiheto bisanze hagati y'abazungu barwanisha amasasu? Nibyo tugiye kukubwira kuri uyu munsi, naho nge ndi Jado Dukoze. Intambara ya mbere y'isi yageze muri Afurika bitewe n'imiterere y'ubukoloni bwari bwarashyizweho n'ibihugu by'u Burayi mbere y'umwaka wa 1914. Muri icyo gihe hafi ya Afurika yose yari igabanyijwe n'ibihugu bikomeye nk'Ubudage, Ubwongereza, Ubufaransa n'Ububiligi. Ibi byatumye igihe intambara yatangiraga mu Burayi ihita igera no mu bindi bice by'isi ibyo bihugu byategekaga, harimo na Afurika yagowe. Uyu mugabane w'abakurambere wabaye nk'urubuga rw'indi mirwano y'inyongera, aho ibihugu byarwaniraga inyungu zabyo n'ubutaka bwari bufite akamaro. Ibindi bihugu byose byari bifite ubukoloni muri Afurika byari binahuriye ku ruhande rumwe rwa Triple Alliance. Ubudage bwisanze ari bwonyine. Intambara imaze gutangira mu mwaka wa 1914, ibyo bihugu bindi byahise byibanda ku gufata ubukoloni bw'Ubudage muri Afurika. Uko niko habaye ibitero byihuse ku bice byari bikolonijwe n'Ubudage nka Togoland na Cameroon na Rwanda, Urundi. Mu bice bimwe na bimwe ingabo z'Ubudage zatsinzwe vuba, ariko ahandi ho cyane cyane mu burasirazuba bwa Afurika zarwanye igihe kirekire zikoresha uburyo bwo kugenda zisubira inyuma no kurwanira ahantu hatandukanye. Ingabo z'abazungu zashoraga Abanyafurika muri iyo ntambara, nubwo Abanyafurika batabaga bazi ngo ni ibice turi kurwanira. Mu gihe cy'imyaka ine intambara yamaze, Abanyafurika barenga miliyoni 2 bajyanywe mu ngamba zitandukanye. Muri iyo myaka abarenga 150 barahapfiriye, abandi barirwa mu bihumbi barahakomerekera. Mbere yo kureba ku hantu hagiye harwanirwa hirya no hino muri Afurika, reka duhere mu Rwanda. Kuva mu mwaka wa 1885 kugeza mu mwaka wa 1919, u Rwanda rwari rukonejwe n'Abadage. Nyuma rwaje guhabwa Ububiligi kuva mu mwaka wa 1919 kugeza mu mwaka wa 1962 ubwo rwabonaga ubwigenge. Mu mwaka wa 1914 ubwo hadukaga intambara ya mbere y'isi yose, Abadage bo mu Rwanda bari bashyigikiwe n'umwami Musinga. Ingabo z'u Rwanda zoherejwe ku rugamba zitwaga Indugaruga. Abaturage bo batanze umusanzu wo kwikorera imitwaro no gutanga ibiribwa. Ababiligi nk'igihugu cyari gikolonije Kongo cyiyunze n'Abongereza bari bakolonije Tanzania, Uganda na Kenya, barwanya Abadage bari bafite ibice bigizwe n'u Rwanda na Burundi. Mbere y'intambara ya mbere y'isi muri aka karere yabaye nyuma y'aho intumwa y'Abadage yaturutse Bujumbura ijya kubaza Ababiligi muri Uvira icyo batekereza ku masezerano y'i Berlin mu Budage ababuza kujya mu bikorwa by'intambara. Iyo ntumwa y'Abadage yageze Uvira ho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibwirwa ko igisubizo cya nyuma kuri icyo kibazo kizaturuka Leopoldville, haje kuba Kinshasa nyuma. Muri iyo minsi yo gutegereza igisubizo, Ababiligi bamushyize ahantu bamushyiraho abarinzi ku buryo byafashwe nko gufungwa. Iyo ntumwa isubiye Bujumbura yavuze ibyayibayeho, Abadage babifata nk'intangiriro y'intambara, ntibita ku masezerano, biyemeza gutera Ababiligi muri Kongo. Ku rundi ruhande hari abavuga ko Abadage bari basanga ku mugambi wo gutera Ababiligi n'Abongereza bagihuze, kuko bumvaga ko bari hagati y'abanzi babiri bagomba kubanza kwikiza. Abadage bo mu Rwanda bari bayobowe na Captain Wintkens wari warasigariyeho, kandi nabo bahereyeho batera Ababiligi kugira ngo bigarurire Kivu yose. Bifashije ubwato bwabo bwari Musaho ni muri Kibuye kuri ubu, bafata ikirwa cy'Ijwi ndetse barazamuka batera Goma, barahatwika, birukana Ababiligi barangije bashinga ibirindiro byabo ku Gisenyi.
mu mwaka wa 1915 ababirigi bakomeje kugerageza gutera mu Rwanda no mu Burundi, ariko abadage bari Bujumbura Cyangugu cyane cyane ku Gisenyi bababera ibamba. Iyo uhagaze ku musozi wa Rubavu uri mu birometero 2 uvuye mu mujyi wa Rubavu, uba ureba neza umujyi wa Goma munsi yawe, kuko ni umusozi umeze neza mu bijyanye na gisirikare. Abadage bakimara kuvumbura umugambi wa Colonel Mortoro, umwe mu bagaba b'ingabo z'ababirigi zari muri Kongo, wo kubatsinsura bakava Gisenyi kugira ngo ashobore gutera Kigali na Nyanza, badanangira urugerero rwaho ndetse baca n'indake ku musozi wa Rubavu, bashingamo imbunda zikomeye, izindi bazishinga ku Nyundo, bakwirakwiza abasirikare hafi aho ku buryo umwanzi wese wari buturuke Goma atari bubacike. Icyo gihe intoki zose z'abagoyi barazitemye bazivanaho, ndetse n'inzu barazisenya kugira ngo umwanzi agaragare neza. Abanyarubavu barafashwe ngo bajye kugemura ibikoresho n'ibitunga abasirikare bari bahunze, kuko bari gutinda aho yari gufatirwa hagati y'amasasu y'abarwanyi. Nubwo ababirigi bari benshi kuruta abadage n'abanyarwanda ku Gisenyi, bagerageje gutera inshuro zirenga 5 ariko basubizwa inyuma, ndetse ku nshuro ya nyuma abasirikare babo 21 bahasiga ubuzima. Byatumye ababirigi babona ko badashobora gutsindura abadage banyuze Gisenyi. Mu ntangiriro z'1916 baje kwiga amayeri yo guca inyuma y'ibirunga, bagatera baturutse mu Mutara wa Ndorwa, bakabona kwerekeza Kigali. Ibi ngibi byarabahiriye kuko ku itariki ya 6 Gicurasi 1916 bari bamaze gufata Kigali. Abadage bari ku Gisenyi bumvise ko byakomeye, bahise bazinga utwabo berekeza mu majyepfo, bahura na bene wabo bari baturutse mu burengerazuba, berekeza Tabora muri Tanzania. Hari amakuru avuga ko ari abanyarwanda bajyanye nabo, bamwe bagarukira mu nzira, abandi bagirana i Burayi. Umusozi wa Rubavu ubumbatiye amateka akomeye, kuko uretse indake ebyiri zihari, mu birenge byabo nahasanga irimbi ry'abazungu bashyinguye, byaba abadage n'ababirigi, bakomeje no kwashyingurwa nyuma y'intambara. Umwarimu w'amateka y'uyu mubumbe muri kaminuza ya Middle Tennessee State University, akaba n'inzobere mu mateka y'igisirikare witwa Derek Fisby, avuga ko intambara ya mbere y'isi yagize ingaruka ku banyafurika muri rusange mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ku mugabane w'Uburayi, iterambere mu ntambara ryari ritangiye gukura, cyane cyane mu birwanisho birimo za burende, ibiturika biremereye n'izindi ntwaro nshya. Muri Afurika ho rero ibyo bikoresho byari bitarahagera, nta n'ibikorwa remezo bikenerwa ngo ibikoresho by'intambara nk'ibyo bihagere. Niyo mpamvu abayobozi b'ingabo z'abazungu bahisemo gufata indwanyi z'abanyafurika ngo zibe arizo zirwana. Etana Dinka, umwarimu w'amateka muri kaminuza ya James Madison University, avuga ko abanyafurika benshi batashakaga kurwana zino ntambara, ngo bazigiyemo ku itegeko ry'abakoloni ryavuga ko buri mugabo wese agomba gukora imirimo ya gisirikare. Ayandi mahitamo abagabo bari bafite kuko abami babo bari bamaze kwemera kubatanga. Hari hakurikiyeho kurwana inkundura, buri umwe ahanganye n'umuturanyi we, baharanira inyungu z'abakoloni babo. Urugamba rwa mbere rwagarutsweho cyane ni urwiswe First Battle of Garoua, rwatangiye muri Kanama mu 1914. Ingabo z'Abongereza n'Abafaransa zateye abadage mu burengerazuba bwa Afurika, bari baherereye muri Togo y'ubu. Ku ikubitiro abadage baratsinzwe bamburwa Togo. Ingabo z'Abongereza n'Abafaransa zakurikijeho gutera abadage muri Cameroon y'ubu. Icyo gitero cyari kigizwe n'ingabo 7,000 zirimo Abongereza, Abafaransa n'Abanyafurika. Izi ngabo zahuye no kwihagararaho gukomeye kw'abadage, bari biganjemo Abanyafurika. Barwanya inkundura kugeza aho kwezi kwarangiye abadage batakaje icyambu cya Garoua. Urugamba rwakomeje gukomera kugira ubwo abadage bigaranzuye bari babateye, ndetse banica umugabo w'ingabo z'Abongereza, nk'uko umunyamateka wo muri Cameroon witwa Wilbrod Zengwa yabitangaje. Abongereza ntabwo bacitse intege, bakomeje gukotana kugera aho bafasha ahitwa Nsana Kanga, ariko naho Abanyafurika barwanaga ku ruhande rw'abadage barongera barahisubiza. Ingabo z'Abafaransa n'Abongereza zari zifite abantu benshi kurusha abadage, kandi abadage bo bari biganjemo Abanyafurika cyane. Ingabo z'Abafaransa n'Abongereza zahisemo kubazenguruka zifungura imirongo mishya, zitatanya abadage zirabatsinda. Urugamba rwa kabiri ni urwitiriwe Douala muri Nzeri mu mwaka wa 1914. Nyuma yo gutsinda abadage mu bice by'amajyaruguru, ingabo z'Abongereza n'Abafaransa zateguye operasiyo yo kwirukana abadage hafi y'amazi. Kubera ingabo nyinshi z'abadage zari zigizwe n'Abanyafurika benshi, byafashe ingabo z'Abongereza n'Abafaransa kwimurira urugamba mu mazi, maze abadage batsindwa byoroshye. Uru rugamba ntabwo rwarambye, abadage bahise batsindwa birukanwa burundu mu burengerazuba bwa Afurika. Urugamba rwa gatatu rwari rugiye kubera mu burasirazuba bwa Afurika, harimo no mu Rwanda, aho abadage bari bafite ibirindiro bikomeye biyobowe na Colonel Paul von Lettow-Vorbeck, bari bakambitse ahitwa Tanga muri Tanzania. Ku ikubitiro ingabo z'Abongereza zaziyobowe na Major General Arthur Aitken wari uturutse mu Buhinde, zakubitanye n'abadage birangira Abongereza batsinzwe, asubira inyuma mu mazi ya kure. Umugaba w'ingabo Lettow-Vorbeck yongeye gusubiza inyuma abo Bongereza tariki ya 4 z'ukwezi k'Ugushyingo mu mwaka wa 1914. Muri urwo rugamba hajemo n'ikindi kibazo cy'inzuki zashwiragije abasirikare bo ku mpande zombi. Abongereza baratsinzwe basubira inyuma, urugamba rurangiriraho. Mu mwaka wakurikiyeho muri Afurika habaye urundi rugamba rwiswe Battle of Gurin rubera muri Nigeria. Ingabo z'Abongereza n'Abafaransa
zibwiraga ko zatsinze Abadage burundu muri ako gace muri rwa rugamba rwa mbere. Abadage baje kwisunganya mu ibanga bategura igitero cyo kwisubiza ibice byabo cyanabaye kinini kurusha ibindi byose bigeze bagaba hari hose muri Afurika. Batangiye batsinda banirukana abanzi babo mu bice hafi ya byose bya Nigeria. Ingabo z'Abongereza n'Abafaransa zahungiye muri Cameroon. Abadage barabakurikira, bakomeje kurwana intambara imara amezi 10, maze mu kwezi kwa Gashyantare k'1916 Abadage baza kurushwa umubare, baratsindwa, birukanwa ubutagaruka. Urugamba rwa gatanu rwari rwo kwihorera kw'Abongereza bari baratsindiwe muri Tanzania. Bakusanyije ingabo 165 zigizwe n'Abongereza, Abanyafurika y'Epfo, Ababiligi, Abanyaportugal, zisakirana n'ingabo 25,000 z'Abadage. Nk'uko twabikubwiye, baje kurwanira mu buso bukubye gatatu igihugu cy'Ubudage. Uru rugamba rwiswe Battle of the Rufiji Delta rwabaye mu kwezi kwa karindwi k'umwaka w'1915. Aha muri Tanzania Abadage bari bafite ubwato bw'intambara bukomeye bwitwaga Königsberg. Abongereza bagerageje kubutera bakoresheje amato ya gisivile, ariko babiri bamba. Abongereza baje gutumiza amato yabo abiri y'intambara yitwa Sivere na Messi abari yabakiza Abadage. Ayo mato yo yarakoze ku buryo buciye bugufi mu rwego rwo kugira ngo umwanzi atazajya yabona akiri mu ntera ya kure. Aya mato yaje kuza yomboka buhoro buhoro, aca hirya y'ubwato bunini bw'Abadage, yinjira mu mazi asuka mu nyanja y'uruzi rwa Rufiji. Aha niho hari haboneye mu buryo bwo kurasa ku bwato bw'Ubudage. Ubwato bw'Abongereza bwa Masi bwarashweho kabiri, hapfa abakozi babwo 4, hanakomereka abandi basirikare. Bwahise buhunga, Abadage bagumana intsinzi rugikubita. Nyuma y'iminsi 5 ubwato bw'Abongereza bwaragarutse burongera buraraswa, 2 mu bakozi babwo barapfa nanone, barongera barahunga. Ku nshuro ya gatatu bwagarukanye amayeri mashya, burasa urufaya ku Badage kugera aho bwanangije ibice byegereye moteri y'ubwato bw'Abadage. Koloneli w'Umudage Lotov Volbeck yabonye ko ubwato bwabo butangiye kurohama, akuramo intwaro, ibiryo n'abasirikare, barwana no kubona inzira yo guhunga. Bari batsinzwe burundu muri Afurika y'Uburasirazuba. Abadage bari bamaze kwamburwa ibice hafi ya byose bari bafite muri Afurika. Hari hasigaye kugaba ibitero bigamije gushaka aho gukinga umutwe n'inzira yo kubacyura iwabo. Berekeje mu gace ko muri Mozambique y'ubu, ari naho hari hagiye kubera urugamba rwa nyuma rwiswe Battle of Namakura, rwabaye mu mpeshyi yo mu mwaka w'1918. Koloneli Lotov Volbeck yari yarashimuse ikarita ku ngabo za Portugal igaragaza imiterere ya Mozambique. Uyu Mudage yahise agaba igitero ku biniro bya Portugal byari muri Mozambique. Ako kanya abagera kuri 200 b'Abongereza n'Abanyaportugal bahise baroha mu mugezi, bamwe bararohama abandi baribwa n'ingona. Abadage bari bariye karungu, bahise banashimuta ingabo 543 mu gihe bo bapfushije abasirikare 8 gusa. Iyo tsinzi yo ku munsi wa mbere yatumye Koloneli Lotov Volbeck n'ingabo ze z'Abadage babona iminsi mike batinyitse batagabwaho ibitero. Mu byumweru byakurikiyeho impande zombi zakiriye amakuru ko i Burayi hamaze gusinywa amasezerano ahagarika intambara ndetse ko Ubudage bwatsinzwe. Lotov n'ingabo ze 1500 bahise bishyira mu maboko y'ingabo z'Abongereza, bibera hitwa Mbala muri Zambia. Nk'uko uko Abadage batsinzwe burundu ndetse banahanishwa ibihano birimo gusana ibyangijwe n'intambara hamwe no kwamburwa ibihugu bakolonizaga hirya no hino, ni nako mu 1919 u Rwanda n'u Burundi bahise bahabwa umukoloni mushya w'Ububiligi abantu benshi bakibazaho. Reka dukushimire uko wadukurikiranye ku biganiro by'uyu munsi, tukubwira ko ibiganiro byacu ari akagaruka noneho. Tugushimira ko wihanganye mu gihe twari dufite ibibazo bya tekinike. Jye wumvaga na Jado Dukuze.